Üçüncü жол. Эки жолду чыгардык. Üçüncü жол. Üçüncü жолду Раваху имам Абу Нуайм фи китаби Тиббун Набави. Абу Нуайм Тиббун Набавида 1-том 383-бетте 325-хадисте أخبرنا أحمد في كتابه حدثنا محمد بن جرير حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي عن موسى بن محمد النسائي حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيف بن صهيب عن أبيه عن جده صهيب الخير. Janağı hadis. Şeyh Al-Albani an Suheyb dedi. An Suheyb de aytып ушул hadis. Ушул hadistin негизинде бул hadis эмне dedi? Sahih деген. Эми муну карап көрөбүз. Sahihпи, sahih эмеспи? قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء деген жанагы hadisти риваят кылды. Мына ушул hadisти Шейх Ал-Албани sahih dedi. Бул hadis sahih эмес. Аны азыр карап чыгабыз. Андан мурда бул hadisти кайсы жактан чыгып атат? Тиббун Набавийден чыгып атпайбы? Тиббун Набавийди Шейх Ал-Албанидин мухлистеринен бирөө tahqiq кылыптыр. Анан карап көрдүм да, эми Тиббун Набавийди tahqiq кылган болсо бул hadisке сүйлөп чыкты акид. Десем сүйлөптүр, ошонун сөзүн не кылабыз? Окуйбуз. Кала мухаққиқ китап Тиббун Набави 383-бетте ким экен? Мустафа Хадар Турки экен. Устаз ал-хадис ва улумуху би Жамиат Европа Исламия Голландада экен. Амма иснад хадал хадис ла ба'са бихи. Бул санадтын hadistin sanadın la ba'sa bihi, ay hasan деген söz. Şeyh Al-Albani sahih dedi. Bul hasan dedi. La siyama lahu shahidan qawiyan dedi. Bu dedi, daha qoşumça nerse qawi, güçlü bir şahit var. Min hadis Abdullah ibn Mas'ud kema indel hakim dedi. Жоғары жақта Şeyh Al-Albani айтқан сөздің өзін эле жада қалса изилденген дагы эмес. Şeyh Al-Albani не десе ошонун аркасынан естиген. Көбүнчө бул жолдо жүргөндөр айтчу эле да, биз эч кимди таклид кылбайбыз, Абу Ханифаны таклид кылбайбыз, Шафииди, Малик таклид кылбайбыз, биз өзү иштихад кылабыз дейт дагы. Келип Шейх Ал-Албаниди ирчип кетип атат. Өзү жакшыраак караса, бул хадистин проблемасын таап чыкмак. Не дейт? لا سيما له شاهدا قويا من حديث عبد الله بن مسعود كما عند الحاكم في المستدرك 4-tom 448-bette vel Beyhaqi fi Şu'abul İman. İkinci problema. Şu'abul İman'da hadiste şahit bolup beretti atpayбы? Al эми Şu'abul İman'da gelgen hadiste uydun eti jönүндө эч нерсе жок. Degenden keyin unzur lit-tafsil, kеңирээк билем десең силсилаты сахиха Шейх Ал-Албаниди кара дейт. Демек Шейх Ал-Албаниден сөзмө-сөз эле митип которуп койгон. Аны эч жерде караган эмес. Бул ошол Мавсуат Тиббун Набавийди ушу tahqiq кылган киши. Бул жерде ошол жанагы биз окуган хадисти ушул жерге алып келип койду. Бул hadis Тиббун Набавийде 325-hadis. Бул hadis Шейх Албани сахih деп атат. Неге сен сахih деп айтасың десе, ага жооп беребиз. Себеби бул hadisте проблема бар. Кандай проблема бар? Себеби бул hadistin ровилеринин арасында бир ровидин башка ровийди айтам деп атып, башка бир ровийди ордуна коюп койгон.
Аны карап чыгабыз. Wa fi sanad hadha al-hadis Musa bin Muhammad an-Nasa'i. Жогору жакта окудук, Musa bin Muhammad Nasa'i деп. Ahmad Tirmizi'nin ustazı Muhammad bin Musa bin Muhammad an-Nasa'i. Oşo ne dedik? Fi sanad hadha al-hadis Musa bin Muhammad Nasa'i huwa khata'un. Başka bir kitapta uşul hadis var. Al jerde Musa bin Muhammad Nasa'i emas, balki Muhammad bin Musa. Bir aytish mumkin da, bu iki hadis boluşu mumkin. Sen kantip bunu kata da atasın dese, anı dağım ne alaz izlep çıkabız hazır. Men aytdım Musa bin Muhammad Nasa'i kata. Tuğrası başka rivayatta gelgen uşul hadisinin özünde mine Muhammad bin Musa degen. Al hadisti Abu Nuaym Asfahani 766 hadisler rivayet kılgan. Kalmaptır. Bunu karmaptır. Bunu birinci hadis. Birinci hadiste okup koyalım. Anan keyin ikinci hadisке gelir. Birinci hadis. Karaptır. أخبرنا أحمد في كتابه حدثنا محمد بن جرير حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي عن موسى بن محمد النسائي حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي ابن سهيب عن أبيه عن جده سهيب الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحومها داء dedik. Birinci hadis soragan, ikinci hadis qaragılar. İkinci hadise İmam Abu Nuaym Asfahani Tıbb-ı Nevavi kitabının ikinci tom 691. hadisinde 766. hadiste ne dedi? Akhbarana Ahmad bin Muhammad fi kitabihi. Jogorjakta Ahmad fi kitabihi dep geldi. Haddesena Muhammad bin Jarir. Jogorjakta da Muhammad bin Jarir turabu. Qara. Ana haddesena Ahmad bin Hasan Tirmizi. Alceda da Ahmad bin Hasan Tirmizi. Haddesena Muhammad bin Musa. Musa bin Muhammad Nasa'i emas. Muhammad bin Musa. Bihi qala. Qala haddesena Difa' bin Dagfal Sadusi. Tura lawaydana. An Abdul Hamid bin Sayfi bin Suheyb an abihi an ceddihi Suheyb el-Khayr قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء degan hadis çok. Qara jaxşılıq. Çok bakın. Lahmuha da'un degan turasında çok ekan. Turada çok. Emi Muhammad bin Musa tura kendigen emneden dalil qilib beremiz bizga? Emi hazır qarayız. Ne sebepten biz Musa bin Muhammad Nasa'i'di hata ketken dedik. Turası Muhammad bin Musa dedik. Sanat özü sanat. Bardık raviler özü. Emi biz bunu taktaş üçün Musa bin Muhammad an-Nasa'i kimeken tavuşumuz gerek. İlmi Rical kitabında Musa bin Muhammad Nasa'i degen adam çok. Balki Muhammad bin Musa degen ravi var ekan. Çok bul jetişsiz. Biz andan da жақшырақ тереңирак издешибиз керек. Эми тереңирак издеш үчүн bizde iki жол бар. Кандай жол? Эми бу жерде Ahmad Tirmizi ошол жогору айткан Musa bin Muhammad Nasa'i'din шакирти болуп атпайбы? Турабы? Шакирти болуп атса, Илми Рижал китебин издейбиз. Musa bin Muhammad Nasa'i деген устаз бар бекен, жок бекен? Biz izlep çıktık, андай устаз жок экен. Эми Musa bin Muhammad Nasa'i'din özünü izdeyelim desek özü вообще жок экен. Эми biz ne kılabız? Anın устазын izdeyiz. Difa' bin Dagfal Sadusi'de. Anın Musa bin Muhammad Nasa'i деген şakirti var beken, sana şakirti жок экен. Balki anın Muhammad bin Musa деген şakirti var eken. Oşo menen bizge belgili oldu. Üstü jakta Musa bin Muhammad Nasa'i деген hata ketken.
tuurası Muhammed bin Musa İbn Bazi'. Emi oşonu kitaplardan dalde beremiz. Birinci tilmiz Muhammed bin Musa. Muhammed bin Musa'nın şakirtini izildeyiz. Ahmed bin Hasan Tirmizi dedik mi? Kale İmam el-Mizzi fi kitabihi Tehdibul Kemal fi Esma'ir Rical. Birinci tom 293 bette Ahmed ibn Hasan bin Cuneyd et-Tirmizi Abul Hasan el-Hafiz sahib Ahmed bin Hanbal. Ahmed bin Hanbal'ın şakirtlerinden ekene. Rava anhu 5 minut kaldı. Rava an bugün tilimiz oldu da Ahmed bin Hasan Tirmizi Musan. Rava an Muhammed bin Musa bin Bazi'. Tirmizi Muhammed bin Musa Bazi'ten rivayet kıldı deydi. Musa bin Muhammed Nasai degen ustazı жоқ ekan. Balki Muhammed bin Musa bin Bazi' degen ikinci hadiste gelgen adam barken bul Mizzi'de birinci tom 293 betni qarasalar chiqadi. Dalil dedik mi? Tirmizi'din Ahmad Tirmizi'din Musa bin Muhammed Nasai degen şakirti ustazı жоқ ekan. Balki Muhammed bin Musa degen ustazı var ekan. İkinci hadiste bekem degendey. Muhammed bin Musa Bazi'ti qarayız. Şunday rovi var ekan, şunday rovi var ekan. Algemken Muhammed bin Musa bin Bazi' el-Şeybani. Qala İmam İbn Abi Hatim el-Razi fi kitabihi Cerh ve Ta'dil 8. tom 84. bette tahta rakım 353. rakımda ayıptır. Muhammed bin Musa bin Bazi' el-Şeybani el-Ceriri Abu Abdullah Basri degan rovi var ekan. Musa bin Muhammed Nasai degan rovi жоқ ekan. Emi Muhammed bin Musa var ekan dalil dedik. Muhammed bin Musa'nın ustazın qaralchi. Ustazı kim? Ustazı kim? Difa' bin Dagfal. Ha? Şunun Difa' bin Dagfal'din Muhammed bin Musa degan şakirti barı жоқ bu. Je olmasa Musa bin Muhammed Nasai degan şakirti barı жоқ qarayız. Qala İmam Mizzi fi kitabihi Tehdibul Kemal fi Esma'ir Rical 8. tom 491. bette Difa' bin Dagfal Qaysi yuqalu Sadusi Abu Ruh Basri. Rava anhu. Andan kimdir rivayet kılıptır? Muhammed bin Musa bin Bazi' Şeybani. Musa bin Muhammed en-Nasai degen şakirti жоқ ekan. Şundan biz bekem dedik. Musa bin Muhammed Nasai hata. Oşonda ne? Uydun eti gelgen. İkinci hadiste sahih barjağı sonu. Sahih degende hadis sahih deyip otan жоқ mu? Sanadı. Oşo menen kantip Şeyh Albani rahmetullahi aleyhi oşo i'timad kılıp bunu sahih dedi. Ne sebepten? Musa bin Muhammed Nasai'di qaragan жоқ. Emi Şeyh İmam İbn Qayyim bu sözün problemanın başında şundan bolup da şol kişi Zadul Ma'ad degende bu hadisni alıp kelgende. Ana alıp kelip ana bundan hükümdörü çıkarıp ana vasvasa orusu bolat. Rag orusu tarayt dep şol hadistin negizinde aytып atpayбы? Biz aytып atабыз, sahih hadis bolbosa andan hüküm çıkarılbayt. Ana kantip ana vasvasa bolat dep aytты. Bu hadiste vasvasa oru menen oruyt degen dagı masele жоқ. Qaysı negizden ulam Şeyh İbn Qayyim vasvasa oru menen oruyt dedi. Bu mene akılga sığbay turgan nerse. İbn Qayyim Zadul Ma'ad kitabının 4. tom 298. betinde mene Rava Muhammed ibn Cerir at-Tabari bi isnadihi min hadisi Suheyb canağı yarfa'uhu aleykum bi albanil bakar fa innaha şifa'un ve semnuha dava'un ve luhumuha da'un degen hadis tap kedi dağı. Ravahu an Ahmed ibn Hasan Tirmizi canağı haddesena Muhammed bin Musa Nasai. Şeyh İbn Qayyim'da hata getir. Şu hadisi bilgen жоқ şu. Muhammed bin Musa Nasai'di bilgen жоқ. O şuğa ne kıldı? İ'timad kıldı.
Haddesena Difa' bin Dagfal es-Sadusi an Abdülhamid bin Sayfi bin Suheyb an abihi an ceddihi deyip durup Şeyh İbn Kayyim dedi la yethbutu ma fi hadal isnad. Özü dile dayıfqa çıkardan kanti bana bu nerseden hükümleri çıkardı. Ötkende men uğup kaldım Şeyh İbn Kayyim bu hadisi sahih degende belki bu ne kılgan dayıf degen. Tariq-ı Rabi' 4. yol.